bazalwane ngokukhotha ivesi elithi ngokuba ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Yini ke bazalwane ukukholwa bazalwane ukukhuluma into yenzeke ngoba thina masikholwa bazalwane sikholelwe intweni ezingekho zibe khona. Amen bazalwane. Ngime phambi kwenu bazalwane ngiyiproduct sokukholwa ngimbonile uNkulunkulu through abazali bami. Amen bazalwane. Ukukhula kwami bazalwane ngiyazana kakhulu nobaba, so ukukhula kwami nje bengihlezi ngilalela ubaba mekhuluma ukuthi nakho sekuyenzeka ngibona uNkulunkulu amenzela izinto ngithi okay, noma kufika lokho okufikayo usathane emesikhulu uyaziletha izinto ukuthi ufike la kube nama doubts khona, especially thina ezabantu abasha bese kuma impilo kungenzeka izinto empilweni yakho bese uyazibuza ukuthi kwenzakalani, bese uNkulunkulu akukhumbuza ukuthi uma isikhathi sekuyisona. Isaiah 60:22 usho njalo uthi when the time is right I the Lord will make it happen. So ngekugcwele enhlizweni nami ukuthi nakubantu abasha abasazohamba indlela ukuthi zonke izinto abazenzayo behlezi benakho ukuthi noma kathiwa nje usathane uyanyakazisa kodwa wazi ukuthi uma uNkulunkulu ushilo ezweni lakho ukuthi uma isikhathi sesikuyisona uzokwenza. Nabo Jeremiah 29:11 uthi kanjena mina nginamacebo amahle ngani. So ngiyamfisa uNkulunkulu bazalana ukuthi asifundise ukukholwa, sikwazi ukuthi ukukholwa kuyini, especially thina abantwana abaseyouth, asifundise ukuthi ukukholwa kuyini. Sithi abazali bethu sibonile ukuthi nakho abazali indlela sebeyiphembile, siyabona ukuthi lento le yabasebenzela thina singahlulwa yini. Akugcwalise asifundise futhi bazalana ukuthandaza ngoba mase sithandazini mina umthandazo bazalana iwona kakhulu ongisebenzelana namhlanje uyangisebenzela noma ukuthi uma wami uyathandaza every day ekseni kodwa uze uthi akuvumi ke namhlanje ukuthi ngithandaze kodwa ngenxa yokuthi yena uyayitshala imbewu ukuthi sithandaze noma ngathiwa kwenzakalani sesiyazi ukuthi siyathandaza. Ngiyafisa ukuthi bazalwane uJesu asifundise ukuthi zonke izinto zakhe ezenza indlela zethu zonke sizihambe nayo ngoba sinokuhamba indlela umbone uNkulunkulu ngoba uthi sincike kuye, uthi usuncikile kuNkulunkulu ubona izinto zakho zihamba kahle siqhabuka isimo mase ubona sewudlulile esimeni ukukhumbula ukuthi ngenkathi kwenzeka le nto la sengihluleka mina uJesu lapho besangithwele. So uJesu uhleza asithwalile. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifike nalana emaphakadini bengingazi bazalana ukuthi ngizobalana. Ngiyambonga kakhulu uJesu, agcwalise uJesu ukuthula, agcwalise umoya wakhe ongcwele ngegama likaJesu Kristu. Amen.